Pozdrav! Rade! Go! Pripadaju specijalnim jedinicama Vojske Srbije i Crne Gore. Služe svojoj zemlji i njenoj bezbednosti. U stanju su da učine mnogo. Pripremaju se dugo i uporno. Dolaze tiho i iznenada. Neprijatelju ne pružaju nikakvu šansu. Njihov napad je ujed zmije. Oni su bolji od drugih. Oni su kobre. Gospodo starešine, bravo! Bravo! Kraj 20. veka obeležila je eskalacija nasilja i terorizma u Evropi i svetu. Sedamdesetih godina Evropu potresaju terorističke akcije brojnih pojedinaca i terorističkih grupa. Eksplozije, otmice, atentati, akti su terorizma inspirisanog političkim, nacionalnim, opšte kriminalnim ili individualnim pobudama i ciljevima. I tadašnja Jugoslavija je na udaru. Terorističke akcije ustaške migracije u zemlji i svetu odnele su brojne žrtve i ugrozile bezbednost zemlje. U borbama sa ubačenom ustaškom grupom 1972. godine poginulo je 13 vojnika i policajaca. Iskustva iz borbi sa ovom grupom pokazala su da se mora više pažnje posvetiti formiranju specijalnih antiterorističkih jedinica. Naredbom Saveznog sekretara za odbranu 14. aprila 1978. godine formirano je Odeljenje vojne policije za protivterorističku borbu, potčinjeno direktno načelniku Generalštaba. Ovo odeljenje iz sastava 282. bataljona vojne policije imalo je 12 pripadnika izabranih po posebnom kriterijumu navedenom u naredbi. Godine 1985. antiterorističko odeljenje prerasta u vod, koji je pod komandom gardijske brigade. Pored antiterorističke namene, jedinica preuzima zadatke obezbeđenja visokih državnih i vojnih ličnosti. Početkom rata na prostorima bivše Jugoslavije, jedinica je među prvima uključena u borbena dejstva. Raspadom SFRJ i formiranjem Savezne Republike Jugoslavije dolazi do reorganizacije vojske koja obuhvata i ovu jedinicu, tako da je od 1992. godine pod komandom novoformiranog korpusa specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije. Konačno, 2000. godine, jedinica postaje protivteroristički odred, direktno potčinjen načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije. Tada je usvojen i novi grb, krilata kobra, koji se nosi na ramenu i kapi. Prevashodna namena protivterorističkog odreda Kobre je obezbeđenje visokih državnih i vojnih ličnosti, protivteroristička borba u svim oblicima i ostali vojno-bezbednosni zadaci. Prijem u jedinicu vrši se po strogo utvrđenim kriterijumima. Osnovni su dobrovoljnost, stručno iskustvo i osposobljenost na prethodnim dužnostima starešine vojne policije ili druge specijalne jedinice. Ako kandidat ispunjava predviđene stručne, psihofizičke i zdravstvene uslove, upućuje se na 9-mesečni selektivni kurs, koji se sastoji iz dve faze, osnovne i zajedničke obuke. Osnovna obuka traje 3 meseca. Cilj je da pojedinac razvije individualne veštine i sposobnosti za samostalno delovanje. Osnovna obuka sastoji se iz 4 dela.
Prvi deo je fizičko vaspitanje sa borilačkim veštinama. U ovom delu pažnja se posvećuje sticanju fizičke kondicije kroz svakodnevno trčanje, savlađivanje staze sa preprekama, vežbi snage, borbe golim rukama i upotrebi hladnog oružja. 2, stop, 3. Uči! Stop! 2, 3, 4. Drugi deo osnovne obuke je naoružanje sa nastavom gađanja. Ova faza zahteva da svaki pojedinac dobro savlada sportsko i precizno gađanje i bezbedno rukovanje oružjem kao uvod i uslov za borbena gađanja domaćim i stranim oružjem. Treći deo je upotreba tehničkih sredstava, a četvrti vojno-policijska obuka. Kandidati koji savladaju prvu fazu obuke upućuju se na zajedničku obuku kojoj je težište na taktičkoj obuci i taktici specijalnih dejstava. U okviru nje se uvežbavaju postupci i načini reagovanja u različitim situacijama i ambijentima. To podrazumeva borbu u urbanim uslovima, tehniku oslobađanja talaca iz aviona, autobusa, vozova, automobila i raznih infrastrukturnih objekata. Kandidati prolaze i obuku u padobranstvu, ronjenju, zimskoj i letnjoj alpinistici. Kobre izučavaju i obezbeđenje i zaštitu važnih ljudi i objekata, korišćenje i upotrebu specijalne opreme i vozila. Cilj ovog dela obuke je uklapanje pojedinca u rad tima koji u svakom trenutku mora besprekorno da funkcioniše. Poput sličnih jedinica u svetu, i Kobre svoju taktiku i način delovanja zasnivaju na 3 glavna elementa: iznenađenju, brzini i neprekidnom uvežbavanju do automatizma. Oni koji prođu selekcioni kurs ulaze u jedinicu, u protivteroristički vod. Svaki pripadnik odreda se osposobljava za osnovnu dužnost, ali pored nje poznaje i druge specijalnosti da bi u svakoj situaciji mogao pravilno da se snađe i adekvatno da reaguje. Svakodnevno se vrše borbena gađanja i fizička obuka, a jednom nedeljno se izvode marševi na 20 km sa punom borbenom opremom.
Pripadnici jedinice mogu biti aktivni samo do 35. godine starosti. Posle toga oni prelaze u jedinicu za obezbeđenje ili ostaju u protivterorističkom vodu kao instruktori. Tim za obezbeđenje prolazi dodatnu obuku, a vozači završavaju i kurs brze vožnje na kome uče da izbjegavaju prepreke na putu pri velikim brzinama. Pripadnici ove jedinice su, pored toga što su odlični vojnici, i vrhunski sportisti. Ekipa Kobri je više puta proglašavana za najbolju sportsku ekipu u vojsci. Osvajali su mnoge medalje na civilnim i vojnim sportskim takmičenjima u judovu, karateu, maratonu, orijentiringu. Poseban dokaz toga je da je pripadnik odreda bio prvi Jugosloven na najvišem vrhu sveta, Monteverestu, i Aconcagvi, vrhu Južne Amerike. Za specifične zadatke Kobre koriste i specifično naoružanje. Njihov arsenal je mešavina najboljeg domaćeg i stranog naoružanja. Od pištolja tu su CZ-99, M57, revolver Magnum 357, izraelski pištolj Jericho 941F, 941FB i ruski automatski pištolj Stečki. Automati su najvažnije oružje svih protivterorističkih timova i timova za obezbeđenje. U njihovom arsenalu nalaze se Heckler & Koch MP5, MP5K, Uzi, Mini i Mikro Uzi. Po potrebi na automate se montiraju prigušivači pucnja, taktička svetla i laserski obeleživači cilja. Vatrenu moć borbenih timova povećavaju jurišne puške AK-47, AK-101, M70, AR-10, AR-15, AR-18, G3. Od mitraljeza tu su M84 i Ultimax 100. Kobrini snajperski timovi koriste preuređen snajper M76, M93 Crna strela, Sako TRG-21 i FN FAL. Snajperi su opremljeni dnevnim i noćnim optičkim nišanima treće generacije. Za upade i bliske borbe u zatvorenom prostoru koriste se zastavine sačmarice, italijanska poluautomatska sačmara Franči, Spas 15 i dve varijante Mosbergovih sačmara. Prilikom akcija upada u objekat koriste se i specijalne šok, dimne i gasne bombe. Kobre koriste specijalno dorađena i opremljena vozila. Vod za protivterorističku borbu koristi specijalno preuređene džipove Puch, Mercedes i Grand Cherokee i specijalna terenska vozila Pinzgauer, kao i borbena oklopna vozila Bov. Vod za obezbeđenje raspolaže potrebnim brojem luksuznih blindiranih automobila marke BMW, Audi i Mercedes. Sva vozila su opremljena radio i telefonskim sistemima komunikacije da bi neprestano mogli da budu u vezi sa bazom i ostalim vozilima koja se nalaze u pratnji. Kada je potrebno da se jedinica u kratkom vremenskom periodu prebaci na velika odstojanja, koriste se helikopteri RV i PVO.
Kobre koriste kvalitetnu borbenu opremu i tehnička sredstva. Tu spadaju uniforme, pancirni prsluk, šlem, borbeni prsluk, oprema za noćno izviđanje, radio stanice, GPS navigatori, laptop kompjuteri. U borbenim dejstvima nose se kape fantomke ili maskirne mreže radi skrivanja identiteta pripadnika jedinice. Preko ovih kapa nosi se šlem M97 domaće proizvodnje trećeg stepena zaštite. Snajperski timovi radi što bolje kamuflaže koriste džilije, specijalne maskirne mreže. Za noćno osmatranje koriste se domaći i izraelski uređaji za noćno osmatranje. Dosta toga je rečeno, viđeno i zna se o ovom odredu. Ono što se ne zna je način upotrebe i moral jedinice. Kako, kada i gde će kobre napasti, to je tajna. To je posao za posvećene i odabrane. To ne pokušavajte da saznate. Oni su strpljivi, mudri i nepredvidivi, kao zmije. Bolji su od drugih. Oni su kobre.